السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. گل وایون، گل برارون، گل تماشاکارون، گل گوشتارون. آشم رحمت و برکت و مغفرت. سلام الله ان آشم شما سرب، رحمه شما سرب و مغفرتی شما سرب، ما سرب. و از همه جوار روازنک عملون شما قدر قلون خو محسنین را عمل قبول که او قدر شما راز ما راز قبول بکر. حمد که همه ما براشت رار موت ما مخلوقاتون خمیون را ما انسانتر لایق دی انسان براشت. این سرگر مردم بنه تفکر بکر، بفکر اشکن ما یونا مخلوق براز، یونا حیوان براز، یونا قدر براز، اما ما شرف انسان لایق دی روح خورا یو بارداما و نفخت فيه من روحي، يعني وقت ما انسان براشت راسا یو مرحله روح خورا ما دم كجه، يعني مداجه بهم بف كجه، يعني هر انسان یو روح الهی خوته سایه روح را انسان اشکن زاف چون براز، زاف چون به بدن، زاف ورشور، اما مخلوقات بین اقدر نی. آیرا گرم هون زربار هم ما شکر بکر ما انسان براشت. انسان را میون ما اسلام نصیب ما کردم، ما مسلمون، ما بی مسلمون ما اسلام قبول کردم. این شرف ما تپشت. این سراز گرما زاف زیاد را هم ما جوارینر شکر بکر. قین همایا حمد قیوا شکر، قلتی قیوا عبادت قیوا. صلاة سلام حمایه دستگیری همای جوارین که پیامبر علیه الصلاة والسلام، که اهل بیتی و که اصحابونی و که ای حیات روز قیامت راری دمشین که یناب و دنیا دا آخرت دا الله تعالی ما پیامبر یا اهل بیتی و اصحابون برگزیدن یوا حشر نشر بکر. ما در حق قرآن خبر دون، ما قرآن بشناس. ما آشم رمضان آشم قرآن یا کرامت و شرف انا آشم سمت قرآن یا انا آشم ما تنبون قرآن نازل بیو، تمام قرآن نازل بیو سمت هدایت انسانونا آیت ورین. طبعا در روایت است، یعنی یو روایت کرده آیت ورین اقرا ویسخوت رجب نازل بیو، اما قرآن یعنی روحی کلی شوه لیلت القدر نازل قلب پیامبر بیو. اینا انزلنا فی لیلت القدر. آیا شوزی که آشم رمضان یعنی معنی کلی، معنی عمومی قرآن کریم به شکل عمومی نازل قلب پیامبر بیو شو قدرت ان حادثه بیو. آیا آشم رمضان به سبب قرآن بیایو ظرف، قرآن سمد انا آشمد، یعنی بیایو تاس بیایو ظرف و قرآن ذره انا آشمد نازل بیو شرف خو اجرگنه. ان صحبت ما ایرد ما درق قرآن خبر دون، یعنی قرآن کتاب ما بین قرآن بشناس. قرآن هو منسا هم هت تاریخ ما قرآن بشناس، هم هت حجم یا چند سوره چند آیت و مساج و پیام و واقع قرآن چنه، قرآن هم مار منسا نومی چنه. ان السر ان شاء الله ما ان صحبت خو ایرد
وندن معنى قرآن شنا كلمة قرآن نوم قرآن آيات مشمار وان قيل جماعت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني أن قرآن إنسانون آيات عن هولا عن بيتا عن قائمة عن رندا إنسانون هدايات كن بهت آية أقوام يعني عن بيت عن قائم عن رند ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أي مؤمنين عملون صالحون ونجا يعني قريين هول عمليين هولا خصلتين هول قرآن آين رزيوم مجدوا و يوم مجدون دونك ينريوم مكافاتك و بيل است أن الدنيا ديز آيات الدنيا ديز وقت ما بون قرآن يعني دعوات كن رار مجنون را هت او چوگ عن هول عن رند هر حتا توازن يعني يو عائله و رند فاميليا و رند و هاريو فاميليا رند او زمان انا فاميليا رند بتعليم قرآن ببات قرآن اگر جن جمعه حركت بكسه عائله بن رند توازن يو انسان كامل توازن يو انسان هول وقت قرآن وقت تبكير و امر و نهي قرآن تدقات بكر او چو قرآن وقت مكر او چو قرآن وقت بكر تبين يو انسان قائم يو انسان بيت يو انسان ارجمان يو انسان گران قيمت سمعنا حياة يعني فرد بن حياة شريك بن او روحا مادة معنا هر حتى توحد قرآن را علم خبير قرآن را زونای خبير قرآن را بون پی قرآن بجیسه هر حتی تبین گرد تبین یو توپلم یو ملت یو شلکیز وقت قرآن ته حاکم بسه یو شلک هر حتی قایم هر حتی محکم هر حتی پیت و هر حتی سالم یو دور تبیر یو شلک را تبیر یو مملکت را تبیر هر حتی عدالت موازن قرآن دست حول موازن قرآن دست زونایش موازن قرآن دست ما خود وازن بشناسه به قرآن عن زونایی حال در حق ما قرآن دون ما چی کسی ما کنجا رامه هدف ما چینو سبب ورشتش ما چینو یعنی الله تعالی چند روز ما ورشت امیته تابی شو روز ان سوال یعنی ما مشغول کن یعنی ما چی کسی ما چند روز مامت 6 سر 7 سر 8 سر اجاره په ماشین کنجا هدف کنجا آیز قرآن هول مجنون ما ان قرآن هر حتی آیا عن رنده عن قایم عن پیتا آی مار بیان کن و ماروون هت بنا معنی قرآن یعنی کتاب ونایه کتاب اضافیون وندش ترکیبون اخونان کتاب یا اخون مالا یعنی او چوب یوروندش veya gerab yörüvendiş معنی آیوا یعنی قرآن ونایه او تم هو یونوندش و تم gerab yörüvendiş معنی انوا قرآن کریم tabi alimin göre çar hab numiye ist yo numiye Furqan yo numiye zikir kitap ve Kur'an yo kısım alimin göre en çar hab نومه چهار نومه مخصوص قرآنه 55 حبز نومه صفات قرآن است یعنی اسم صفات فن مثلا ذکر مثلا نور مثلا هدایت مثلا بینه مثلا مهیمن ذکر حکیم و مثلا قرآن مجید نزدیک یعنی نزدیک 55 حب نومون عالمون ترا بحث کرد tabi پیور این نومون تک منش کن ایتا واج و معنی ایزاح بکر زمان ما کمیو اما چند حبین ما ترا وون پیامبر علیه السلام قرآن روون جامع الکلیم من الله تعالی پونشه شب چی دیمه چون پیامبر نده ای چون را یو دومزی جامع الکلیم یعنی پیور واته رندگ آدم را حیا خاتم حیا پیامبر ان پیامبر ان وارتد امشی یعنی چنگ دیو ان پیور پیامبرون پیوره قرآن کریمت خلاصه است قرآن کریمت پیاسر جمع بیو آیرا قرآن کریم نومه جامع الکلم یعنی او کتاب پیور واتون خود اون پیاسر
و خود آرد پیسر جامع الکلم قرآن جامع الکلم و انا معنا ما سوره مائده آیت چراس 8 دیز ویرنا yani Kur'an dizin batı viyarın ma yok kitap dotu yani en kitap Tevrat İncil ey verinin tasdikir ve muheyminen aleyhim inna enzelna aleykel kitab musaddiqan lima beyne yedey ve muheyminen aleyh yani hakim kitabın binunu eğer mavazin Tevrat و İncil و زبور و زنداوت و ای بین کم واته حق و کم جواب امو میون کردش نیز ماشکن سایه قرآن را ان فهم بکر çünkü Kur'an-ı Kerim hakim püre kitabın cami'ül kelim ve muheyminun aleyh yani o ay diniz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim zafçıyam hidayet taravat yani rar mecnayun ki rar mecna yok yani hidayet mعنی rar mecnayış yani kitabı insanın rar raşt rar dürüst rar şayeste bellayık insanı pe bücü o rar mecnunca hedef mecnunca mebda mecnunca te kunca ravme te heşin kunca ve maksed vraştiş bir çinebiyo ve te kum hata heşin eniniz Kur'an-ı Kerim mecnun ayra Kur'an-ı Kerim hidayet yani ana dünyada حق چنه یا باطل چنه یا راست چنه یا چوت چنه یا توازن بمسه ان کتاب آین مجنون به رار خرابن را رار باطل را رار مردم خو کنوین بنوین و رارت اون رار صراط المستقیم و ته هت مقصد تو هدایت کن تکن راشت یعنی او حتی شو معنی هدایت یو جاز قرآن کریم ضاف جاز خو نور مجنون را یعنی هدى وبشرى هم مجدونا هم هداية هم نور وكتاب مبين يعني وأنزلنا إليكم نورا آيات كلمة ديارون يعني ببيعنبرا يو نورز الله تعالى ببيعنبرا سمشما وعرش وصف آياتوند نور معنی چنه يعني الرواشناي هرچی مجنون را هرچی چه قدوسا ان کتاب اوقده آیه مجنون را اگر موازن حقیقت دنیا بشناس موازن خوب بشناس موازن حلال حرام حول خرابه بشناس موازن یعنی حقیقت هرچی بشناسه به نور ان قرآن به روشنایی ان قرآن ان روشنایی بنا سبب ما هرچی اوقده است ما بشناس ان ضعف مهم عالمون ما پیرون ما تم نماش خود ان دعای کردن الهی ارین حقیقت الاشیاء کما هیه یعنی انا دعا کردم مردم سجده بکر هماو یعنی حقیقت اشیا اقدوگ است اقدم ممجن یعنی چه قدر حقیقت اشیا چه نوسه اقدم ممجن یعنی به قرآن مردم اشکن حقیقت اشیا حقیقت هر چی فهم بکر و پا حقیقت بجو هات بنا قرآن کریم خو یعنی مجنون بشرى هدى وبشرى تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمؤمنين يعني كتاب تبيان هدايات وبشرى تبيان يعني هرچی کن هرچی ازاحی ورازن هرچی معنی دون انسانون زنایش بیان کن ازاح کن هت بنا بشرى مجدون دون ایگ هول ایگنا دنیاد هوله کن ایگنا دنیاد ایمون سرا yani ana xabat şema an guruk şema hekin netice şema mukafat xo homay juarin rekin dünyada şema saadet verazun ahiret şema weşbaxte ve keyf weşe verazana şema mukafat xo homay juarin ra gen Kur'an 104 sure بسیاری سری قرآن کریم نازل بیو پارچه نازل بیو ذات انا معنی قرآن کریم دیز امه و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا وقت آیت پیامبر رومه پیامبر لز عجله کردن لیوخل اخلین حفظ بکر ازبر بکر الله تعالى من لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا فرقناه فاتبع قرآنه يو آياتنا وانتظاف عجلة مكر يعني اللون خذاف مبر ميار يعني
پیامبر وقتی ویو چی میویرا نشر الله تعالی وون لا تحرك به لسانك يعني زون خو لاز حركت لونه زون خو لاف حركت مكر چون پیامبر ما فهم کنه که جبرائیل وقتی وند یجید تکرار کردن که تاویگی بیرانی شد این علینا جمعه و قرآنه یعنی هم ان پیسر آردش ان هم ماسور ماو تا ایتا و ترس بل لردت به ترس به چینم قرآن کریم ما اون پیسر و قرآنه و وندش یزی که ماسر یعنی ما تم پیرونن آی رمضان آشمر رمضان جبرائیل ورنی رحیا پینی یور پیامبر وندن و پیامبر گوشتاری کردن این علینا جمعه و قرآنه فاذا فرقناه فاتبع قرآنه وقتی یعنی ما پیروند ما ترا قدینه و جرپه هنت تعقیب بکر بون ایتاد ما وینن مثلا قرآن معنیه یعنی او یون وندش veya ونایه زازا که ما اوقده işkin var o vishiri serit parça parça nazil bir çünkü yo mane Kur'an kavlen sakila yani vato grun ana sure muzammil ediz Allah Teala annevun inna sanulqi aleyke kavlen sakila yani ma yo vato zaf grun pesara nun ru yani pir erşavin ama an vato grun eğer püreyi yo gerengit bu mesela belki peygamber rızvarumen insanın rızvarumen ayrı Allah Teala Kur'an-ı Kerim vishiri serit parça parça sure sure ayet ayet nazil kerdak ta insan inni beş hazm bikir ve pe bücü. İlk ayet tabi nazil bir ayet punç verin ayet verin sure İkra an ayet peyinik nazil bir avuz mühim el-yevme ekmeltu lekum dinukum ve raditu lekum el-islam el-yevme ekmeltu lekum dinukum ve etmentu aleykum ni'meti ve raditu lekum el-islam din ayet hire sure Maide an yani rivayet makbulik bun an ayet peyinik nazil bir enno yani erhin din mişmar tamam ki nimet bir tamam din bir tamam ve İslam'ı aperrede mişmar İslam'ı din narve en ayet peyin an sura peyin ag nazil biya nezik mabzun sure Nasr yani ser haştin hoten ve haştinid nazil biya sura qıcıka hiri hab surun qıcıkun rayova en sır zaten ma tefsiriye veraştib sure Nasr an sura ve yojad peyinid nazil biya sure Nasr'a an ayetik nazil bi ve در حق احکامید در حق حلال حرامید در حق وردشید در حق زواجید ayet sure Maide yani zaf ayet sure Maide ini sar haştin sar novune hicretid yani yo ser ver vefat peygamber nasıl bir ayra yo kısmı alemun bun sure Maide nasihun gayrul mansuha yani ana sura tun ayetun binun nasх ken yani hükmün darın vera ama ana surat ayetik hükmü darı vera çinyo tabi az en kabul neken yani Kur'an-ı Kerim'de şu hüküm ve ne darıyor Kur'an nasih Tevrat veya İncil yok kısım hükmün dartı ama Kur'an-ı Kerim'de o çok yok kısım alimun mabun işte nasih mansur yok kısım ayetun yok kısım hükmün dartı mesela misal ayetun Raki haram biyiş Raki örnek misal dun hire merhalet Raki şarap biya haram en tedriciye yani merhale çünkü din emirge vatiyi gırın yani Kur'an-ı Kerim'in kavlen sakila ama pöreyi yocad bu men var ve mümin pöre emir Kur'an yocad eğer müminun bu mesela çoğu nişken tahammül bükür ayrı merhale ve pöre peygamberunun hayatında yani talim terbiye göre yoşonyo göre yani merhale zaman vazon o peyder peygere engure bir kardeş ayrı
أنا تدريجية zaten hiri hep husus es dinit gara ma enin bezon en zaf muhim yo din tedrici yo dinit yani yo hukm insanet suare veraz meşakkat veraz insaner tanguna fin o hukm çinyo ayrıvın harac ma cealallahu aleykum fi dini min harac Allahu Teala din şma yo çuk şma zaf tanguna fin şma piyan o kadar hukm ranno Peygamber aleyhissalatu vesselam bun bu'istu ala şeriatin sehletin ve samha az biyo şeriatı musamahakar ve biyo şeriatı rahata az umaya erşavutiş ay hiriniz yani teklifi mala yutak teklifi mala yutak yani yo mükellefiyeti insan yo bar insan nişk vedar o kadar yo bar Allahu Teala mar rannu la yükellifullahu nefsen illa us'aha. İnsan, Allah-u Teala her insan hande o barig ve işkün vedar hande imkunik diyeye hande imkunun Allah-u Teala insanın yani yo vazife nuru, yo mesuliyet nuru, yo mükellefiyeti nuru. Yani çino yani la yükellifullahu nefsen illa us'aha. تبي تيشون تي هلاك بنت تيشكن يعني شراب زبير ويا خوز زبير çünkü hayat mühimse mesela yo haram veya halal riayet kardeş. Ayrıca mesela nasıh mansukh Kur'an-ı Kerim'de okuda çiçinu yo ayet nazil ben çan cevap hükmü darın vera eğer ma İslam'ı ber Rusya veya Brezilya ezarun Sibirya yo şuteniş ki yani püreye ولی رخی جا وردن، ودکا جا وردن، امکان یچینو یواش یواش کرا. هفته نماز جا وردن باشه، yani ben haram veya yavaş yavaş yani tedriciye. Ayrıca ana tedriciye tuyun arda kerda nasıh mensukh. Höt binam قدوم موا بیست هیرس Kur'an-ı Kerim nüzulye devam کرد. Yok kısım sorun mavun medeni, yok kısım iniz Mekki. Enezik mabzun yani. Mekki çine, medeni çine. Sure Mekke'd nazil bi 8 dehab sure Mekke'd nazil bi inenirun Mekki. 8 hiris dehabiz medeni. Hatta ölçüye veya sinema fahmken yani sure Mekkiye veya medeniye yani bad hicret peygamberi بعد پیامبر علیه الصلاة و السلام مکه را شو مدینه اگر بعد آیه یو سوره مکه نازل بی و آیت مکه نازل آیردون مدنی یعنی ایتیا زمان daha مهم نیک جا yani hicret ver hicret bad hicret ayetik ver hicret nazil bi eninirvun Mekki ayetik bad hicret nazil bi eninirvun medeni ene zikrama بزن عن سوره قرآن سوره و پیل بقره و هات حب سوره قرآن هفرنی قرآن اینی نرون 7 طوال yani هات سوره گرد بعد اینی ناس سوره آیتین سووی سوهیرس اینی نرون معین yani سوره سیین بعد این سوره سیینونا sure musabbihat yen, havamim yen ve kısar. O ne yani taksim Kur'an'ı hiris cüz ve 4 hizb her yuh cüziz 4 parçara yana meydun. Tabii ki sure Kur'an en tertibi inki öst en tertib zaman halife hirined yok konsey en karar giriyor ki en kadar en tertib ayet tertib ayetin Kur'an tertib peygamber vat yani kum ayet kunca binatı kum ayetun kuma surat bir rüvaniştiş ve bir rüvaniştiş ana be emir ranayiş be emir peygamber aleyhissalatu vesselam ana şekil grot ama tertib dikkat tertib Kur'an est yani yo tertib nuzulivun yo tertib karardadi yani o kadar karar grot ama tertib tevfiki yani tertib nuzuli sura verin ikrava
سوره مثلا دین سوره یا ایها المزمل مدثر قلم انقدر دوام کن یون اما این ترتیب ایر قرآن که اومده است این المابون ترتیب قرار داده و ترتیب عثمانی و زمان پیامبر علیه السلام قرآن اومد نشتش یعنی زمان خلیفه هیرن عثمان بن عفان زمانیت قرآن آرد پیسر یعنی مصحف آرد پیسر چونکه زاف صحابیون دست مصحف بی و قرائتیم بین دقیشی که یعنی لهجه مابون لأوچو لهجه عراق لهجه شام مثلا اذا زلزلت الارض زلزالها اوجا مثلا كالاهن المنفوش كالصوف المنفوش تویون الصوف نشتب تویون اهن نشتب اهن معنی یعنی پمو و یا پرت و یا صوفز یعنی معنی پرت وردز پرت اما ان اختلاف قرائت بسبب وقت حرب ارمنستان حذیفه بن یمان صحابه پیامبر سکرتر پیامبر ارمنستان را گیرونا اونن کوفت ازارون ملت یعنی بسبب قرائت یعنی او فرقی که قرائتون هیو بینون تکفیر کن و هیو بینون شماته کن هی قوغه کن مناقشه کن و اوجا جاتشن بر ابن مسعود کوفت یعنی قاری کوفه شیخ کوفه ابن مسعود عالم و صحابه پیل یروون وزیک یعنی گشتاری کن پیاشن حضرت عثمان هد و اوجا قرار گنه که ان اختلاف قرائت ورتر ودار و یون نسخه کر یون نسخه را کپی وراز و هر پایتخت به باجار گرد یو نسخه مکه یو بصره یو بغداد یو شام اوقدا ارشوین شن و انا زمان عثمان قرآن نومون نشتش زمان ید اومو پیسر و پیامبر علیه السلام زمان قرآن نشتبه وقتی و انا دنیا را شه و قرآن یهت نشتب یدا خونم خو حفصه بنت عمر یعنی کنه حضرت عمر یدا جوجا و یزک باجی او تسلیم ابو بکر کرد اوجرا یهت دب آی صراحت یور نسخه اومن نشتش tabii ki sahabe güvende yin be, sahabe nüşte yin be. Mesela Hazreti Ali yek mushaf be. Mushaf zaten demek yani nüşte Kur'an'dır bu mushaf. Yani sayfe ki binatı de kapakhonet. Mesela en kitap eniz mushaf. Sayfe jag sayfe te jagin. Yani de kapakik verte yine sayfe jagin ben mushaf. O Kur'an yo Fatiha Kur'an'a yo ayet Kur'an yani Kur'an kelam Allah ama بشكل كتابي بشكل بنات الذهب يعني قطعون ند يعني بيسر أردشير مابون مصحف علي به مصحف ابن عباس به مصحف زيد بن ثابت به مصحف أبي ابن كعب مصحف أنس بن مالك به المصحف مثلا حضرت علي أو مصحف كتير سبب نزول ذكر نشتب veya مثلا sahabin خور نوت كردب belki en not veya mesela en izah veya hadis ayet temyonunu kur diye zaman halife hirined yani Kur'an yobiyiş Kur'an yobiyiş mushafon yobiyiş Kur'an'e yobiyiş mushafon verazyon ve yom mushaf mushaf sara kopi verazyon haya yani pure dünyada elhamdülillah en yom mushaf mevcut نزدیک آوازن شما بار بکید یا معلومات مثلا 5-6 رو آلمانیا یا خبات که ضعف پیلا در حق قرآن تا بنا کورپوس قرآنکم بلکه دنیا یعنی هنده ان خبات گرد چو خبات نبیا پیور نسخه قرآن کنجاد از ای ورین پین گروت میکروفیلمی لابراتوار یعنی سرای خفتن آیا بلکه جیو یمن فلسطین ای زارون یو چند نسخه دی حتی ایتا غازتونش پارچه نوع قرآن پیدا بی فلان آرد اینین کاربون و میکروفیلمین گروت کاربون خبات سر وراشت اونه نیا این حدیث و اینکه این راسه این نتیجه قرآن چنه اصلا انه هم دستد زیادونه کمونه چینو
الله تعالی اقدم محافظه کرد. الله تعالی واشت ان کلام پیین حتی روز قیامت انه باقی بمون، محفوظ بمون. آیه الله تعالی انا انزلنا الذکر انا له لحافظون، یعنی ان ذکر، ان ویراردش، ان یعنی ذکر معنی ویراردش veya ذکر یا معنی ذکر شرف و پیله، یعنی ان ما ارشوت و ان ما محافظه کن الله تعالی محفظه کرد. راست این نتیجه انا خبات و قرآن زیادیونه کمونه چینو ناتویت مثلا بین ذهن انسانون تون معارض و یا تون عنادکار خرابنین نه یا قرآن اصل نسخه نظر ها کنجد هم مصرد ها کنجد اگر بیا این قرآن جه یونا صیفه و یا دین خیت یونا جاد بمیسه دشمنان اسلام اینکه او آرد پیسر و هنزاران میلیونونا چاپ کرده و ملت کردن بلا اقده توه چنو الحمدلله این خصوص چو دین سه دین اسلامیو یعنی قرآن که اومده است متن ما متن قایم متن پیت و چو دین تک ری دنیا ری عردوند متن یه قایناق کتابیه یعنی چمه یو اصلی سه ان قرآن ساغلم نیو محکم نیو یعنی قایم نیو پیت نیو انه و هر کس بزن او ای دین از قرآن سرگینا خواتیس کرد انوا یعنی خطاب قرآن اقدو یعنی الله تعالی خبر دون خطاب کن پیامبر وون راسته این نتیجه یعنی خطاب قرآن خطاب الهیو مداخله پیامبر تیچینو چونکه الله تعالی او جمعونه الله تعالی پیامبر ولا تکونوا للخائنین خصیما یعنی خائنون بازی مکر طرفدار مکر و اگر تو انقدر بکرد ما دومارت به ترگرویت ما خرافنین ما اجازه به دین تو یعنی ضعف ماونن هشداره به نسبت پیامبر قرآن است انقدر مکر اگر ما بنیم مثلا زرت به پیت نکردن سا ولولا ان ثبتناک لقد كنت تركن الیهم شیئا قلیلا اگر ما زرت به پیت نکردن قایب نکردن سا بکت بنه میل گراگرون و پیلون مکی بکردن اما ما زرت و که قایم کپیت میلین نکرد. سه این مثلا مثال ضعف قرآن کریم آیرا راسه این نتیجه که خطاب قرآن از خطاب الهی و خطاب بشری نیو اند نقطه هن ای قفله نقطه هیرن اینکه سر خبر دون قرآن کریم فرهنگ محیط چند تاثیر فرهنگ محیط بیو و فرهنگ و کلتور حاکم بیو او محیط قرآن تو امو وارنایش او فرهنگ چند تاثیر قرآن سر وراشت اینکه این سر خبات کن ما وینن دوین چه نتیجه ترا ویژن این ما بزن یو ماوا یعنی قرآن هدفیه انسانون احیا کردش لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین یعنی این قرآن سمد انسانون هگونی کم هگونی تا گونیه تابی که حرکت کردش نو آیا گونی قلبی یعنی این عقل ها سرد هیشین ها سرد و قلبین خفتون فترات خورد بیر نکد این قرآن سمد آینا یعنی یو هشداره یعنی یو ترسنایش و یو مجدونه سمد آینا لیحق و سمد کافرون از یو تهدید و او تهدید جیخوه وینون و یحق القول علی الكافرین واتو قرآن سمد کافرون بعد نزدیک محقق یون انواتا جیخوه وینون اتعزیونا نقطه ازواج ان آیت کلمت الله تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يعني ان قرآن ما چنگ ان قرآن را ارشود ان شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة هم شفاء هم رحمة سمدكما سمد مؤمنين عينك بإيمان أرض ولا يزيد الظالمين إلا خسارة سمد ظالمون رز بیا ضرر بیا زیون چینانیو انا پیدا هم مثالون وازن ان بحث شمار بنه ان يعني مثال بنه آخر گل جماعت گل وایون برارون شمازون ما وارون و رحمت ان وارون وقت مثلا وارون یو یگا مساعد آردی مساعد
yani o ardra gul o vil virazin. Ama aynı varun vakti mesela yo latum veya yo bataklık yo latum vakti bir varayışsa ucaraz yani ya vaşık tavır ben veya buya pis ucarak bana varta. Aynı misal semet ticaz. Mesela tic tabii ki püre meyve, püre fiyek, püre dar, püre hayat ticra gıda xugün, ver xugün. Ama ana tic vakti kot yo yagavrand, yo ardrand, gulu, velo, yani ziraat yo her şeyi ben rand dun. Ama aynı tic vakti yani yo ardık latum veya yuardık mesela sualın veya yuardık mesela çöla ucadız yani telimeli verazin veya bu verazina bu pis verazina merdim nişkin yani trarabir aynı tica yani yok kafir yok merdimek imun nart Kur'an ayra nur Kur'an ifade fayda nevinin tam aksine tam tersine yani o Kur'an yerbinse ayet ticak yani duna yo latum ve bu pistrayana aynı o kadar kafir ve Kur'an'ız o kadar zarar ziyon binen ve küfür ve inadin eğer bu trabum ise belki bu latumu an bu xarabın ra daha bu yin binzaf kadar şair bun gergam ra çu ateş dud budi cihan tarik budi cavidane derin giti seraser bigerdi خردمندی نابی شادمانه اگر غم و کدر و درد دمون یه ببینسه ان دمون مثلا هر جی کائنات گروتن ayra ان riardun تبیگر یا انسان tam akıllı ho sarat etizaf yani keyfweş o uyayışır tenevinen çünkü ma hena dünya cüyen mas parça insanın binune vakti insan bin bire ma insan he kişini he fakiret mereni he zulüm bempe yo insanın hakikaten akıllıye yisara da zafiz yani keyfiye cihat ne ben en misal mesela çiya da kafir eğer o bu kafirun yani ma beşken beş navutyan veya bu tarabe veciyse o küfrin aynısı demun kader o derd yani her caya bu görüten belki bu o sebep Allah-u Teala ne verdin yani aya küfrin tarabbi vrazio ve o zarar ziyanın vera Kur'an vera İslam'ı o düşmanıyın o kin ve nefretin eğer bu tarabbi veciyse belki her can merdim nişkin buyra rabir şir ve tabii ki ayet zafi dehra Kur'an'id punjas hemava yani sıfat Kur'an est şeş hunzaro disse o hiris şeş ayet Kur'an'e ma milleti mamyon diyor Yunus kanaat vrazio tekumra pers çan hep ayet Kur'an'ın şeş hunzaro şeş akada tavçinu en rakam Yahudinin mukaddes bir rakam ama mukaddes rakam Yahudi bir adet Kur'an yani hatta malon ma var zonayın ma var tetra persen çan hep ayet Kur'an'e şeş hunzaro şeş o kadar tavçinu ayet Kur'an şeş hunzaro deseo hiris şeş ayet en çarşı ayet kuncara art kömyun ve köşeş yani çar hep şeş Yahudinin mukaddes bir rakam ama nazonun ma art kö adet Kur'an veya umar Kur'an peynir az o hadis Peygamber aleyhissalatu vesselam eslun إذا التبس الفتن عليكم كقطع المظلم من الليل فتمسكوا بالقرآن يعني وقت فتنة بلاء يشوى تاري ومش مسار أن دنامد يعني خبدا قرآن تمسك بكلام القرآن ووات القرآن يعني دم شيرا çünkü hem nuru, hem hidayetu, hem roşnayı, hem delilu, hem imam. O şma rar xo vin mekir. Ma huma cwarın ravazın. Yani Kur'an dünyad ben nur Kur'an'a ma bücü ahiret diz Kur'an şefaat kön. Kur'an şefaat kön. Hatta ayetun Kur'an gunen bun ikra warqa. Yani bun şucar. Çan ayetun tebun andek تشين جوار
الله تعالی قلب ما به قرآن احیا بکر و روشنایی قرآن به ذره ما و به نور قرآن ما هم ورنی خود بیار، ما هم خود بشناس، ما هم هدف خود بشناس، ما هم همای خود بشناس. انا آشم رمزونه، آشم قرآن از گل وایون برارون را وازنک ده زاف وقت خود قرآن سرنن، یعنی راج 5 آیاتون، راج 10 آیاتون، راج 50 آیاتون بونن. حقیقتا فإن الذکر تنفع المؤمنین، یعنی وقت مردم قرآن ون مردم زاف چی اون خویر وقت تو آرد خویر ان فایده راسنن مؤمنون. و پیامبر علیه الصلاة و السلام یعنی مذکر وزک اون ما ویر یعنی ویر آردوغ قویر آردوغ او چوگ یعنی قلب ماد، فطرت ماد، روح ماد، وجود ماد امون نشتش اما ما خویر اکن به سبب گنونا، سبب خطونا پیامبر و قرآن هونه آیه اون ما ویر. این فی ذلک لذکر لمن له قلب او القى السمع وهو شهید. او یعنی ان قرآن سمد کسی الله تعالی بون قلبی است یا ویراردش و یا او گوش نون سر یعنی زاف قلبی زک نخفت عقلی زک زاف نخفت اما قلب گوش خو نون سر سمد آیه زک یعنی یا ویراردش یا خاطرلاتما مابون بخواه ته سکن و شهید و هو شهید و هو شاهد انگودو هو فینون هو اشناون اما یو قسم انسانون است اشناون اما بون على قلوبهم افکن على قلوبهم اکنه على قلوبنا وقر یعنی قلبون ینسر گرونه است قلبون ینسر یعنی کلید است قلوبنا غلفن قلب ما هک کلید کرده انقداوات واتن و قلب ما یعنی گرونه سر است ما نشکن بشنو ایرا ای قلبین هو خفتیون قلب هر کسی دست اما قلب گون پمپاکن او قلب نو او قلب فکریون او قلب درکن او قلب ادراک است او قلب زونایت است مقصد او قلب نو هر کسی قلب است قرآن ایت قلب است این را ما فهم کن مقصد قرآن قلب یعنی قلب پارچه گوشتی گون پمپاکن او نو یعنی مرکز پیور حسیات ما پیور فکر ما پیور زونای ما پیور حسیات ما جیری مرکز است و روح ما آیا مرکز را یعنی اداره کن درک کن و فهم کن آیا مرکز مقصده و سمد آینا اقده یو قلبی نست ان قرآن کریم ینر یو هشداره ینر یو همچین یو هشداره و یو معنی شرف است ذکر او عن باطن من بينز انه ان فيه ذكركم يعني ان قرآن كريم الله تعالى بون يعني شما حياة شما هوت شما هت شما راه بحث بن شما هت واجين يعني بيور قرآن aslında hayat ما و انا دنیا ما ساكن سينما بيجي كم راشتا كم شوتا كم حقا كم ناحقا کم حق و کرده تاریخ کم حق بیو کم ناحق بیو یعنی انسان ها ایتا انسان را ها بحث بن آیرا کتاب ما به نوم الله دست ببن و به نوم انسان از عن باطی و پینز و ناس انسان یعنی کلام الله یو کلام هما یو حبل ممدود من الله الى الارض یعنی یو راسنه کو یو بند کو عرش اعلی را اومو ریاردون و اگر ما این تیپش ما این دست برجه ان بند نوردونک ما رار خوب وین کر ما ناتاشه ما واتاشه اگر موازن همای جواری ندز خبر بد انا işte مکتوب همای انو حقیقتا کم یعنی 5 آیاتم بون 10 آیاتم بون قرآن توازن الله خبر بد آخر قرآن بون الله تعالی ما لایق ندی تنزل کرد این کتاب به شکل به فهم ما فهم بکر ما ارشود انشالله لا یمسه الا المطهرون ایک تمیز ایک پاکیزه ای اشکن نور ان قرآن را استفاده بکر از الله تعالی را انوازه که یعنی ما موفق بکر به نور قرآن ما روشنایی وین و به هدایت قرآن ما رار خوین
و به امام و دلیل قرآن را زیگه ما براست مقصد خو و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.